שבחיבור חשוב רק דבר You אחד. said that in Te the connection ütlesite, only et one thing is important, ühenduses on üks asi ainult that each tähtis, one supports his friend. see, et igaüks toetab enda What does sõpra. it mean to support the Mida friend? tähendab toetada sõpra? To support the friend Sõbra means to toetamine try and tähendab, see et sa proovid näha, that you're walking on a single trail. et sa kõnnid ühisel rajal And you're holding on to one another. ja te hoiate כל הזמן üksteisest להדגיש kinni. את הכיוון המשותף. So to emphasize our Et mutual direction, rõhutada Yes. oma ühist teekond, sihti Otherwise, in what is ja your friend? sest vastasel juhul, He's kes a on friend sõber? because Ta you on are sõber, connected sest te olete ühendatud and you want to connect ja in te the future. soovite ühenduda ka tulevikus. A friend from the word chibur, connection. הולכים על אותו Sõber שביל, ühenduse mõttes.